Садыр Багай, Сачал, Каймак, Дениз Байчы бу көйлер Кырымның Акмечет районында ерлешелер ве бүгін тамырлары бу көйлерден олған Кырым татарлар бірінші сефер көйдішлер көрішуыны кечерелер ве олар Садыр Багай көйіндеки яны жемесінде топлаштылар. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Biz dinidari adından, muftiyat adından, muftibi adından elbette birinci sefer bu kuyde cemaatini bu yerде yaşagan, bu yerде son көшіп кеткен, son қайтып келгенлерінің көйдеш көрішуін етмеге келіштік. Бүгін мына біз башта жұма намазын еттік. Динедерден берлікте жами құрамыз. Жамының ішінде жемаатын желп етмек үшін жемаат келсін, жұма намазға көрішсін, бірлешсін. Біз динімізні, ғұрф-әдетімізні, тілімізні, мәдениетімізді берлікте девам етек, инкшаф етек, балаларымызға, торынларымызға өретек, білдірек. Біз мына тамыр халқымыз. Біздің мында езжатларымыз бар еді, яша еді. Біз оны ұнтмамақ керекміз. Біз, иншалла, Аллах қысмет етсе, мына ендігай, Жағылтай, Далекой, өерде Байқият көйі, Танабай, Отыз, Қырғыз-Қазақ, Туақа, Дауылжар көйлері де бар еді. Біз онда да саубазға иншалла көріші бөлі бір мерасын кечірмеге dini idareden beraberlik yapma hareket etimiz. Bizde bir bahşiş var. Buna komşu koyumuzda, bunu koyunda. Kıska apayla Azize'nin ve Liyana kardeşimiz bizim camiye bahşiş Kur'an verdi. Buna bizim güzel camimizin kuratörümüz kısmet etse inşallah bitireceğimiz. Buna böyle bir Kazıktan başladık. Cemaatinin çetten tutkan insanlar da oldu. Allah sağlıklarını versin. Hem yaxşı yardım ettiler. Namazlar geçip buna bu yıl Kurban Bayramı, Oraza Bayramı, Kurban Bayramı'nda geçirdik birinci kere. Buna birinci kere Allah'a şükür toplaştığımız buna. Kartada karpabağın alsak, onlar da son buna bu yerde Saçal koyundan Saçal koyu degendim. Karpabam bunda главный buğaltır болып çalışkan şu vaxtında. Bir tane iki tane hocalar bolgan, onların da aslı şu Veli İbrahim vaxtında bunda savxoz образовать etkenler, iyileştirgenler. Bir tane iki tane hoca, bir tane iki tane buğaltır. Bunda главный buğaltır болып çalışkanda кездерде de barıp reviziya magazinlerine reviziya etkenler. Endi şu vaxtında yaxşı көрімлі кішілер болғандар деген. Біз олардың торынlarımız, балаларымыз мына şu жерде ерлештік, қысметсе мына şu Қырымды көзелештіріп жүрміз, Аллах насip елесін. Aynı bir yerlerde başta arpa, buğday, üzüm kaçkanlar başta. Ondan sonra bu Bik Balaban Kırım boyunca Karakıl savkozu olğanındır. Benim babam şoför motori, sonra koylarını, Karakıl koylarını bakıp yürgenlerde ya. Andamında alıp yürüp etin, cünün, terisin. Bizim ırkına bir yerlerine vahşi historiya boyunca Tarhan Mangıt deb aytılgan. Kabilemizin ırkının atı Mangıt ırkından bolamız. Mangıtlar Mansur Mangıt da deyler. Tarhan Göt deyler. O doğru tügül. Tarhan Mangıt demek gerek bir yerler. Anam bunda evanay болып çalışkan. Ona bayılsa da. Babam çoban болып çalışkan. Ana ondan 44. yılımından көшіп барғанда Lamakin деген көйге бардық. 3-ші отделениесінде yaşadık. 90'da 91'de Saçal көйінде жиылу болды. Amerika'dan kişiler var edi, Turkiyadan kişiler var edi. Bek көп kişi yığılған ediler. Muzika, ana eski mında çalıp ketken eski kartlar çaldılar. Bek yaxşı oldu. Ondan son болған yok. Buna енді Садыр Багай көйі біздің сельсоветіміздің центрі бейір болған.
Nasıl pilav bugün pişiriyorsunuz? Pilav kısmet degende pilav. Şimdi pilavlarda bizga o'xshab aralashib ketdi. Samarqand, Ferganskiy, Krымский. Bu Krımskiy, Sadırbagayskiy. Sadırbagayskiy. Nohutlu olacak, Evet, nohutlu olacak da. Kaç adamga yetecek kısmet olsa bu pilav? 50-60 hazırlaymiz. Buna böyle musafirlerge pilav hazırlana ve yerli sakinler kısmet olsa bu koyduşlar koruşuvlarına ana ne etip ersini geçirmege. Endi mana shundalab bitirmiz. Evet, kelishsak, beginsek, kelgan musafirlar bizlar nechun yetishmayapmiz? Evet, edecekmiz.